Forest Department pen lapen ke Revenue Department survey ya teng ben long te ini tum kya long li siname ba 12,000 lekai 10,000 sose 12,000 plus 11,000 plus long li si long le ka ching jok polam si nang le rok na hedi la sia prang survey of India kadok bet bang long le pun thai lo ala sota pulo la ke 10,434 square kilometer putang te pu RVRA kadok ve pu hinfita kilometer suri kep so setot pusi pulo matidi tasi non api pun tulo la hinfita kilometer suri ke thombak doko pusi pumati la si lage nili hidi pining ti kilo ciri kep amar asolong le ching jok dan mar muning bangela ciri kep doko koteng lo mati la si la long le ka ching jok pu bangke tulira mong ha ke hai long si kar ju long cheng lo la si son pulo tang te hala hema biki lang ding nang non ke dok ana ciri kon doma muning si ching jok je mala lang si la lo te ngel tum chini po hai la si la ke hok per bang he ingnek soi lang pu pe te me la bang ke lam chobai lo a hok per bang ke Meghalaya sor la penpu Nagaland sarkar le Karbi Anglong le pontu det sita itu malong le ke bir belang pu hala rar fan ka pamang huji fan mati na ke muni tum han ani poi fan ani pakang ke fan murah na cesong dan nato kathiri laso kacepat congje fansi Karbi Anglong leke ini tumlong apun ko an madon la an so se dokok puke lang coba iya thege la nek me lam lo long lia su ke wang puke che tham the la pena bangke la bang solam thike tuliram rong hang bang jasemet Karbi Anglong aphur kimo ka chini ne jok Karbi Anglong a boundary ka chini ne jok sila solam ma kani tab lo la bangke kilometer si ini lu am se aku la so commander aka pilot training center na ke biji pu bangke non ko son ma kisung ke pho hai Meghalaya border non ko son ma kisung ke pho dakta la son thosi pho la so bangke ni tum chini pa mekka la ke che char er son chini tum do la sini tum la bang so phut thak alam ni tum chini si pini dak homri lo ke si tum ben chenglok ke fa la peni ni tum justice forum song tum men dak rang lo apena di ma klong na thek long lo ni tum thek long apona teng ko ta dak ke hem ta do pik lo akim ke me hem si ka do be chiki mang se lo ke tum Karbi Anglong lo long le lo ke Tante non kamando tum ta hala tum phan bang iribu pen la pu anang do bang la chok chite ji athema konan ma border area hadak sila bang so center bang direct nang leke iri kang Nagaland pan kit yo hoda kang asana thar la so dim wang lo la so midin thek lo man ke hem hai chikim don la pen ke thir thip thing prang ma kha e kang lo ado so dak thing prang e kang si thel hai thek long lo pulu tang te bang man hoda ko san thak thak ni tum thek long lo la si ti indirect ti dan na son lo lasi laso kilometer siang bom pen KSA present kani ye thana sasi 200 hectares bagalong li iri tekam boblo tangte border kera kom lama mande long ni tom ke jor lama pusini tuma si ining dup te do thokolo by question do thokolo asi commando training center jong si state government central government pen Karbi Anglong mati Assam ahoi kerai komji phasi kim pula tangte extreme border si kim danai mati hala lang roya dung basic ching nai ho itum ka dak natural boundary adulo mati asi bangso natural boundary non tai nitum ningkan photo ka phang nang lang lo hala bangso natural boundary arai itum Karbi Anglong pillar dolang bondu menong e pheng lam i bonsta menong ka lang roi su dolang isi stream lang roi su dolang hala so lang roi so rai pe nang kim rotam te itum Karbi Anglong ahoi bangki itum pan thek pon pa mepu usi itum mathalo ahok lo itum Karbi Anglong ahoi ke non dakta lilang itum ke laso pange kher mohol konani bolom si itum Karbi Anglong ahoi bichipulo bondu menong e pejo labangso Karbi Anglong ahoi kaserai komje phan central government panon state government panon ajara project tami nang ding tami hala so project ki ding ateng pen akam ki claim bang si tonte dello kape tum ta do ta hai da ulo da asi non prabjin pen bang ni tum bang ke chulik rije bang ke prabjin pen da eviction si konat ma border area kache pek la so dimalong masila so commando training center bang ke bivek nang ji la pen prabjin pen sila dak bang ke la bang so ardi nang pinang ji Karbi Anglong Autonomous Council at tumambang Assam government upon pressure PC Nagaland government at alang tumting vice si labang so a training center kim kia ko bangge lagalang tumladak chibang nji di patumi hat tame bang pasal julong tame Karbi Anglong tumbang ke nang didun bang ke chini dun de forest department pen idun bahini tumang dun pusili tum biar talong kon DSP nasi ala so logot bang council tum chibang vek nang ji kom 200 hectares along lesi itum otikang bu katang te lagi ningreno dak lapen ilitum ideang chun ka 10,434 square kilometer palong leke avidya jima moki manglang ni ki si jong si cerai kom ni petang te itum
non ke do bom council pen chenglok karnarat la pen political party doan itum cherap chitusi labang so Karbiang Long along di bang raikom nang jima pusi mata ko labang so komen batay Karbiang Long along ke doan social organization la pen student organization dum presar ki pita na joinesi non itum ke do bom ASEAN bang initiative enlu he labang kentum kurwang tulo choropar pilo ningak long chorolo bon tame hala bang so a project labang so commando training center non akikim bangke nitu masong ben gasap so ningkang samsi do ko joine si pida nang hubli nang ko ningkang samsi bangke lalo kilometer alu si itum labang so training center kim rong mati asi kilometer isi alu pun kilometer isi along lege 1 kilometer along lege tipik lang asi hala bang so 1 kilometer along le itum otikang bu petang te itum along leke na hokbin to asi hala bang non kibang dilal ni ke Karbiang Long Thomas Council ASEAN sa Dr. Tirem Rohang bang dak adin nang humri pen nang lang ko ning thelo ate kechok chibang a hok lo kechok chike tan thang yang la ke ate 200 hectare sa dong leke na hok ke nili jongjung ke ning dunuk pe la pe nili jongjung palang kali Karbiang Long rat masih leke ning dono nonji hala bang so ning ke do nolong itum la bang so puthot kati song bang itum chipak lang kon thek nang ji kali petang te itum along le bang na hok bin ji la 200 hectare kam utikang long ke itum naga tu hem chikim mason thon non ta non nili kita be hem kim pradlo non nang doktor bom lapuna ta ingam cepan bom parmo kami Nagaland kan naga tu kasi Nagaland nili sa pige khai ang bong char unang phali te Karbiang Long ta mo ke bang hilang li jong itum mithanga state do bek nang ji pratang te itum long le philang bang nom ben long le silang kit ni